هاوکارین می هێژا ڕۆژ باش ez mamoste Hesîn Alî boreme mamosteya zanistên civakî refa pênc wane me îro kev û civak e gelo keskî ye di civakê de çi cihê digire civak ji kêpêk tê û çi têkilî navbera kes û civakê de heye çiman dora kesan li ser vê civakê heye û çi têkilî û çi ev civak çi bandorê li me dike em çi bandorê lê dikin û ew çi bandorê li me dike li kesan dike civak ji kêpêk tê civak ji mirovan pêk tê ji her kesekî re em dibêjin mirovek civak ji kêpêk tê ji mirovan pêk tê ji her kesekî re ji her mirovekî re kes tê gotin di jiyana me de di jiyanê de hin kes dikarin bi tena serê xwe kar bikin karekî bikin bi tena serê xwe karekî bikin dikarin bêjin firojgehekê vekin karekî bi tena serê xwe bikin lê hin kes nikarin wî bi tena serê xwe karekî bikin ji bo ku ew kar bê qedandin pêwîstiya wa bi gelek kesan heye bi gelek kesan re li hev bicivin ji bo ku wî karî biqedînin bi armanceke hevbeş ji duyan bêtir dema ku mirov tên gel hev komekekî ava dikin ji duyan bêtir dema ku mirov tên gel hev komekî ava dikin di hemû jiyana me de em awayê koma dijîn mirov di hemû jiyana xwe de mirov komînal e di hemû jiyana xwe de bi awayê koma dijîn heger malbat bi dibistan bi cihê kar bi sazî bi çi dibe bela bibe mirov nikar bi tena xwe jiyan bike bi awayê koma jiyan dike nasîn fêmkirin û pêkanîna çanda civakê bi xwe re civakbûnê çê dike dema em civaka xwe nas dikin dema em nirxê civaka xwe nas dikin û em baş pên dikin em pê re em çi çê dikin em civakbûyînê çê dikin di wê civakbûyînê de em çi ji me ditê em çi dikin dema ku civakbûyîn çê dibe em di hundirê wê civakê de fêrî nirxê civakê dibin em di hundirê civakê de fêrî nirxê civakê dibin em çi dikin îca em wa nirxan bi pêş dixin wa kêrhatiyê civakê ew nirxê civakê tiştê ku em ji civakê fêr bûne êdî em bi pêş dixin wekî mînak em dikarin mînakekê bînin dewa di malbatê de sibehê em ji xewra dibin ji endamê malbata xwe re em dibêjin roj baş û em bi awayekî rûkenî em nêzî dayîk û bavê xwe dibin nêzik û xişk û birayê xwe dibin ev vê re jî em civakbûnê pêş dixin dema li dibistanê em hevalê xwe têkiliyên baş êrînî li dar dixin em pirsgirêkên wan bi hev re em pirsgirêkê xwe bi hev re parve dikin ev jî em çi dikin em civakbûyînê pêş dixin ev nîşaneyê çi ne nîşaneyên civakbûyê ne bijîşkê psîkolojî jî tişkî dibêjin derbarê vê civakbûnê de bijîşkên psîkolojî çi dibêjin kesê ku civakbûna xwe bi pêş dixin kesê ku civakbûna xwe pêş dixin bi coş û bi kêfxweşî jiyan dikin bi awayekî hêsantir jiyan dikin û êdî di pêşerojê de jî pirsgirêk li beramberî wa dernakeve pêşeroja xwe de jî pirsgirêka nabînin ev li gorî sergotina kê li sergotina bijîşkên psîkolojî ana em werin malbat malbat saziya herî biçûk di hundirê civakê de ye malbat çi ye malbat saziya herî biçûk di hundirê civakê de ye em ji malbatê hemû pêdiviyên xwe êrawanî û heyberî em hemî bi dest dixin em ji kê bi dest dixin ji malbata xwe ji zarokitî û heta mezînbûna me em hemû pêdiviyê xwe ji malbata xwe distînin çi cil bin berg bin xwarin bi tenduristî bijîşkî çi tiştê pêwîstiya me pê heye em ji malbata xwe digirin ji xwe em ji malbata xwe jî fêrî rêzgirtinê dibin em fêrî hezkirinê dibin em fêrî wekheviyê dibin em fêrî hemû nirxa dibin malbata me saziya yekem a civakbûna me yê me fêrî nirxê civakê dike û me pêş dixe hem jî pêwîstiyê me yê madî jî bi cih tînin ji xwe di malbatê de jî ji bilî dayîk û bav xişk û bira jî çi hene malbata piçikî mestir xizmên me mirovên me hene ew xizm
خزم و مروفین ما او جی ام بیجن جواکبون دریا واجی را چید به دما ام تکلیم به خزم ما هبن مروفین ما هبن ام جی ام بی آوایی ام جواکبون خو به پیش دخن شخوا خزمین مجی دروجین زور دجی کریمتین دما کو مروف دکه به زورتیه کده جیانک زور دجی هن پرسگریه کده تکون پیدوی بتشتکی هبه افجی مروف لهبدو خودی درد کبن بی آوایی جی جواکبون پیش دکبه شخوا جبلی مروفه ما جبلی خزمه ما جیرانه ما دردورا ما دما تکلیه ما بوار ارینی بن افجی دورده افجی چه دبه دویده که دیجی جواکبون ما پیش دکبه شخوا هوالون هوگری ما جی او جی دریا هوالی خوره دریا هوگری خوره جواکبون خو پیش دخن دما کو ام تکلیه ارینی بوار دار بخینن دما کو ام پرسکریه خو به دور پار بکن شخوا اوایجی ما گوت بری آنا ما گوت بو نشانه جواکبونه یجی و بی اوایم جواکبونه خوشی پیش دخن شخوا زاروکتیا مدجی حوالی ما چه دبن ام بهبره دلیزن و ام حرتش تی خوشی بهبره پار بکن شخوا ما گوت ما گو وانه ما گول سر چه بو ما گو وانه عمل سر کسو جواکی بو ما گو کس کیه کس اندامه کی جواکیه شحال مروفه کی کس تی گوتن ما گو جواکا مش کی پیکتی شکسان پیکتی اف کسانا دما کومی سر هبدود دبن چه دکن کوم کی چید کن اف کوم کا هانیش کی پیکتی جمروفان پیکتی مالباتن جیرانن سازین و هر وها حد دشه فرتر دبه بی آوای ما گوت چه دبه ما گو جواک چه دبه شخوا ما گو سازیا حریب چوک جید هندری جواکی ده چیه ما گو مالبات سازیا حریب چوک آکو مفیری نرخی جواکی دکه و پیدویه مجی حتی دمه کدری جیانا مده وا پیدویه جی وا پیدویه خو امش که دستینن ما گو امش مالباتا خو وا پیدویه خو دستینن مفیری نرخی جواکی دکه مفیری رزگرتنی دکه و هر تشتی می هیبری و روانی جمره تینه هنده کاری می هجا دوی آوای وانه مبداوی بو که آنا می در باسی پرسی خوی نرخاندنه بن هنده کاری می هجا که آنا مورن بهبره پرسی خوی نرخاندنه چاره سر بکن پرسا می یکی دبیجه چه پرسا یکی چما مروف کوم جیان دکه چما مروف کوم جیان دکه جبر مروف انسان مروفه کی کومیناله پیویسی های تم و تم مروفی دنهیه جبروی نکاربتن اثری خواه جیان بکه کارم ورن پرسا خوی دیمین پرسا می دوا دبیجه چه دبیجه نشانه انجباک بوینه چنه نشانه انجباک بوینه چنه مگو تکلین ارینی به مالبات آمره به حوالین بره به دوست و بخزم و دوست و جیران مره او تکلین ارینی ابحمو نشانه انجباک بوینه منه برسامه سیمین دبیجه هن میناکن جواک بوینه بده هن میناکن جواک بوینه بده میناکن جواک بوینه وکچه وک مالبات دبستان سازی جیران و هر وکیدن مالبات خزم مروف دبستان و سازی جودا افحمه چنه افحمه نشانین جواک بوینه نه کامورن بنویسینه مگو نشانه جواک بوینه چنه مالبات جیران دبستان مروف خزم
وهر وكيدن أفهمو نشانين جفاك بوين هنا هون كارين مهيجا وانا يعمل بي أواي داويبو حتى وانا كدن هون مين نابا خوشيدا